Menstrual hygiene is a key to lead. Kapara kana ya retera sakaisare olapolo kanta po karulo pelo eshaka eshana kina kakeche nene kosomero lo primary lo jaso temo na luko ngari ampala magoro kapujanka omodoi kesi opotu ikumautu kotupitete iponelo ejari atari do luku Apesur kosomero ya parasha no jatari kesta maparasha ket beti ile mkol ka Agnes Kebesi amalemu ni kamuto sido lu Apesur kosomero kesi no abuengo enerakinotor Kede enera beti mama padi nyine pedora ngarakini nyesi aito dona ne dauna ne sade kangin ko nyedo apadi ni jekin soda ne just anopebera partangi na ko pejari ni sai ne jari ni sai usomeroni ko nyeke bongo ne sure lumune be sometimes mami duele pedota bongo na pakine to pakinda bongo na yi usomero ko nye challenge la jata tarengo ngese kada lo aparts anai ai korakini Apesur no ejabe ngo keda apadi sadis do epedorte somero ai ngarakina idwelo kwenye mamerasi no edolitosi ari dumuni sapa disingon hakalu na release ngai risigini lo UP ichia kotoma odwe lu Apesur kesi enerasi ebe achia kotoma apa upakeche anyotu kosomero kanu Amamus na Adoomei opotu isialami kiserongete lo Ray of Hope lokata kui kanu aija kini kesi Adoomei kanu aspedori kesi aibo kotoma usomero chana no ipu apala na sikesa ishomna re mametar Keda Adoomei are dumu ya de kangine ela pakoe ina ino ya do Adoomei bon dong peng be down na icon ay ngara kino do adum lo le ngada Adoomei social mitore ngode ri ngatengoli katita che Apesur edde kaino sikesi mina sakuria na arabu ro semero na arabe kina tardu ekesi konya chala mkutiberlo le ngeri ngate anu ay ngara kina Apesur da jale sakuria na Apesur me do dum na Apesur jasi adeka kekenyi tibera ngapugani ngara kisi ode kope somero uduko na room ni ngara na inera Apesur Agnes Kebesi eshana kina na ko lupe primary school kwa tem ngaria isi obuwa cham ebe epolo ena balo lu enyexi esomero kanu Amamus na Adoomei ne peta do lotide bala kwatare adepar luda mame bongunete bobai osomero dia drop out of school anu narai akuroti kesa dum ne ponele kontarai ngara kitotore kese jawte nanu ajawtai osomero Goi koni nani dumuni jobe isa palu okingange na aiton business community epedote kesa itroso mi duelo ai ngala kinese basika punulu ogwalo na pad sa boreni ngesi obi Jake eriongetelo ojokotaulo Ray of Hope alomon kano ai Jake ni due ai boy kosomero Barbara Amuge ngesi arai na isomaite ka eriongetelo ko district akalo katakwe iboribuni aso kwa periongetai gangi duelo Apesur Keda padze edela duchiko kweni pese no ino yo chalo ine auria kerasi tonga lu podo to sakiro no aimat mame podo sanyi no benyo ni iko kweni pese ejata rike the basic needs to keep them at school and these girls when they don't have pads they don't go to school because no ino idwelo sapa mock them when they siba munariko kunyoni eguwe so na sibuni aso beraga ngata nejai abnara nganga ganga inko kweni pese nyoni so that she's able to stay at school. Kanuka TV East Francis Ochen kodi suta kalo kata